Benang pentikna susu syagi pai ba jong kathai mahati kibalaman ia ke jing jinjar ke jing sertok ha ke legawan ke kit ke ba bat shibun ba ki weipat ke jing jinjar ki ba mi na ke jing pomdon ke surok ke babiang ke balalong menta da ki bun bon snem ki nong ilam jong ke NPYF na mahati blog menta ke sengi habai keren bat ki nong lum khubor ki leitu ba ke surok ke balawan ra ki jing keren ki ba bun jan namar ke jing sya ino da ki bun snem nadu ki por ki ba mensyua mentah kejing long nong mikmat jong ba dasakiat ba lamare kumu emle lala ban punur long bat ban sedang sinano ia kene kusurok kiba kentup ia kusurok na liar bang sya sabuda ka bajrong 10 kilometer ka bade ke intermediate road ia ka balapan mang hadu khat praklur san paulak tengka nang ta kasurok na kendo so sya jingking umken ka bajangai 10 kilometer hak jinglut ka ba ar phoklur tengka bat kasurok ka balak ta bahaya ka lek kawan jong ki pai ba ka than mau hati barok ka wei lapan mang ban chnano hak jing lut ka ba shispa khat sau klor tengka ka ba sedang nadu na omsning syadu syanong sonidan ka ba jangai hadu sau pho kilometer ki nong ilam jong ka NPYF mau hati blog ki long ru baha ka tayo banwan hi u MLA ka than un sapen mi no ya ki work order na ka banta banyo sedang no ban chna ya ki te ki surok ki bah kmat e jong ka than mau hati na galiang jong kinong ilam kilong ru kidap dak jing so komen ka bakrao ba watla ki pajba na keleng gi kentho shibun ba yo MLA ka than handrai hapo ka constituency juklet ban penpoy ki kampen roy bat shibun ba ki jingirap shi pajba jong ka constituency barok kawai hagane ka singi lai dan lang uba Hilary Shadap ubri president jong ka NPYF Mahti blog uba penbalang sim ubri working president jong ka NPYF Mahti blog uba Nicholas Malay ubri general secretary ka NPYF Mahti blog lembat kiwe-kiwe kinong ilam jong parti NPP na Mahoti constituency. Ni wanra api ban pensyai syaki peba nong snong jong barok ke constituency jong ka Mahoti halor ki jinge ki ba nagaliang ki peba jong ka Mahoti hi berkowe nakapor syakapor nilai yakendo bat kapang ka ba khamat ka ba nagaliang singin pensyai mata kolong halor kasurok ka ba na kaliang kajungi kenokit kam ki bakmat juga NPWF nyelalek ban yakudo ya PWD minister bat hadin kajing lek jingi kudo jingi nie layo ya ka jing tip ka bapaka bana ka benta ka surok ka ba na lerbang sya sabuda na kaliang ka government kala da ban sanction bat ka amau jongkene ka surok kalong khatra klor sanpola kadeka intermediate lane bat ya koi ka surok ka bana khando so sha jingking umkhan kadeka single lane nakaliang ka sarkar kala dep ban sanction ya ka amau ko ba arpo klor bat ka jingjrong jo kane surok approximately 4 kilometer te nakaliang ji kinong kit kam jong ka NPF sasisian ngasmo ban ai kublay ya ki nong snong juga constituency ya ki pressure group ki paper ki balai mi lang sakmat kumno ban pensngo syaka sarkar ya kajing dan kam kaba nakaliang jungi ki peba jong kamahoti nya kendo bar hagu ko por nakaliang jungi ngesngau ro banai kajing play ka basikadeye ya u MLA badan burom jungi i badaskat lamare bat kunjuru ya PWD minister is a Preston Tensong bat kunjuru ya ka MPA government hi brokoi namar hakni kisnam nagaliang jungi nadu ki kenhun tre mon sabha pher kat bala ngila persyam bat pesngus ka sarkar batat hadu kene ka genti bana kaliang ka sarkar kaladap ban sanction ya kini ki surok ki bana kaliang jong ni ki paiba ni khimil ti nadu kini gisnem ki balalenyo te nagaliang ka jungi ka NPF hagane kasni kene ka bangidan ban pensyai syaboro ki nongsong snong jong ki paiba ki badan ha ka Mahoti constituency hi brokoi presiden juga NPF ngadon pensyai lo juga kumbala depan keren do general secretary jungi mene lo kini ki surok ki bangi layo ditip na o building star sa presiden Tensong ba surok jungi la depan sanction kumba depan patay general secretary jungi mene te ngadon benong ba gini kisi kimi ki gijing keren kenyum dan ki patba jungi mangki te naliang junga NPWF ngadon benong ko ki patba bait jungi po ka motivasi ni suha Malaysia ekspor namari wo order sian on isu no
mo ta ba ia jung tip na building star jungi teng isu si kade yang MLA bermerom jungi wala imla ban penyo hagini ki banai ki ba hasua juga ni surok ki belum juga mau ti jungi surok na musim tu Solidan belum sok pemerintah bercita liar bang tu malas naik pun jeki mungkin malas mana. Andai ni layo apa kapor ke badang biang kapor juga tem mo sansna. Isu yang mulai apa lembrom cungi berarti stom siang mulai berki kaya son cungi ka mau ti konstitusi. Ke syukur berkiriang ya mulai cungi badang yo met besar iklan menolak menteri kamahan pemerintah poi ba cunga dong mau ti cungi. Iwi berstim kiba ialah ular ini makin urlong. Dan kebide bagi surok ialah urlong mentah. Te ngadon benong ru kiba ba jungi mau tiba. Ngadon bino ki mau ki skim kiba ni layo jutip kiba urlong kiba dang tiap proposal bat kiba lalong mentah kiba jutip kiba sa isu border. Bangin umdei ban long isu politik dak ba surit yang tepat iki perlu no umdei ban long isu politik. Dari ni sungu ini benpau ni sungu ya ka sokar cungi government MDA government bola yarap ini beliau ini cimuntoi bat kam ngaban ada bidai bo MDA berong cungi di balai le sistem pembiang pembit yang cimuntun kam cungi pok dong mau hati umdai tani surok berangi kain di babon development ni mla online ni yo priang nau ni MDA cungi ni so don bok benyo family jong mangalang dhat family jong mangalang dhat ketika family ke ai jeng trip ba but leseng ya kubur ya ta diperlok lese hagaji jong ngahi marwai ya le kambun ya ba untuk duduk pun sisi marwai ba mau tuju minta ketang begini kentin nga tepat di plus ya baro diperlok projoji po godong kopi bin ai jeng trilang kamtam undalan menteri surok kepada ini kesurok lancegrut tu Solidan berketika wa mungkin ke bang yong liar bang tu snaik mungkin ini benar aja jadi terilang banyak dan ga corporate mah kenang job ini kam kita cuma tu cuma pai ba mau di bro bless